ಗಿಯಾಮತು ಅಲಾಮಾತೆಗೆ ಗೊತ್ತು ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾಫಾ ಕಮೆಂಗ್ ಬಿಂಗ್ ಹೆಲುನ್ ತಗ್ಗಿನವು ಅದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹವಣದುವ ತುರ್ಕಿಯ ಆದಿ ಸೂರಿಯಂ ಆಸ್ಫಾವಾ ವರುಗದ ಬಿಂಗ್ ಹೆಲುಮುಗ ಎತಬ್ಬಾವರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಖುನ್ನ ಅಖ್ತುನ್ನೆಗೆ ಫುರಾನ ಗೊಸ್ಫಾವಾಯರು ಎಬಾಮಿಹುಂಗೆ ಗೆದುರುತಂ ಹಲಾಕು ಫಾವಾಯರು ಎಬಾಮಿಹುಂ ಮುಳಿ ದಿರಿಯುಳುಂಗೆ ಕೀಕಚ್ಚಂ ಗೆಲ್ಲಿಗೆಂ ಗೊಸ್ಫಾವಾಯರು ಅದೆ ಎಬಾಮಿಹುಂಗೆ ಅಮಿದರಿಂ ಎ ವೆಟ್ಟಿಫಾವಾ ಗೆತೋಗೆ ದಶುನ್ ನಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಮುಂದಾರು ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನಕಿ ಹೀತಿರಿವಾ ಬೇಕ ವಾಂಗೆ ಬಜೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರಾಫನಿ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة دنيا متيغا مؤمنك جهفاوا داتي وندغدكون مؤمن السلام قدي في ميهك نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة الله سبحانه وتعالى اميهك آخرتك دماء وانه اكيك داتي وندغدكون ترن داتي وندغدكون سلام قدوي لا دميو دتاغا اتباور بيكو بدت مصيبات تكون سلام وان حاج جهفاوا يرغا algon me heda kura rufiya faasa fojjege sababun etanun emme miyaka faada kurikam gaves emme miyaka jehifawa dati undagulun emihe salama vikam gaves algon me kan koddini tive naffasallahu anhu qurbatan min qurbi yawmil qiyamah qiyamah duahu algon men emme bodan ehi terekama hajata jehifawa wagutuga eduahu dimawana dati undaguluga teren dati undagulakun allah subhanahu wa taala algon men salama koddewana kamuga nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith kurawafmani حديث كذا فان حديث كرواني من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة داتي وندقل الدماء فواميهك فسيها قدي في كم غوانما يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ايميك الله سبحانه وتعالى كم فسيها قد وانه في الدنيا والآخرة دنيا ادي آخرة غبس انكم algon menge emmeha kantattake duniya gaves adi akhiratu gas fasehawan luiwan beenuwa kam gawanama ves ebam hunange dimai fawa dati undagolun ebam hun faseha koddi salama kodden algon men masakke kuramvi e for rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi allah subhanahu wa ta'ala ekalange alayan ehi tere wodigam muga demi hunnave ma kana al-abd fi auni akhihi ekalaange alaves eenaage muslim akhunna akhtunna ehi teribomuga demi hunna hindaku enkam mi algon men amilla nafsan allah subhanahu wa taala ge madadu liben beenuwa kam gawannu skuramvi kam ga algon men dannamvi adamiya dolgon men fenigende duniyage etam mitanu muslimun turkiya adi syria gawa muslimun nan ehi terimu mattaka heda kuramun datan aden kam algon men wes itubar hori bay algon men rufiya faasa hawal kogen algon men ge muslim akhunna akhtunna nan ehi teriwa bay kam ga wamvi ad nabiya sallallahu alaihi wasallam hadith kurawafani mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mu'minun ge misalaki yabamihun ekakwan ekakan oga teriwa alaluma adi rahum kurumuga كمثل الجسد الواحد إن هاشيغندك مثال إذا اشتكى منه عضو هاشيغندك إك غنوانك وين غلافكم غوانما تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى مولي هاشيغندو إبينوغا باوروي هونغوما أدي نديكلدين ديومو إن كمون ميادو أي إبامي هنكي ألغن منا දුරුමිනුගේ ගොතුන් කිතමේ දුරෙක්ගාවී බයික්කමුගාවෙස් අලුගොන්නුමෙන්ගේ හිතුන් එබෑමිහුන් යාලා වෙන් හිසාස් කරන් එබජේ අද එබෑමිහුන්නන් එහි තෙරවමට්ටකා අලුගොන් මෙන්න කරවනු කමෙක් කරන් එබජේ ආදේ මාලී ගොතුන් අලුගොන් මෙන් එහි තෙරවා මසකේ කරන් එබජේ අද අලුගොන් මෙන් දන්නවි මි කමකි මි අලුගොන් මෙන්ගේ ආඛිරතට්ටකා කරවේ වරම් වර්ගද ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක්කන් මීගේ ෆෑදා අලුගොන් මෙන්නන් එත ගුණයකන් ආඛිරතුගා ලිබිගෙන් දාන කමෙක්කන් ආදේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බකරා සූරතුකා ගුර්ආනුගේ එම්මේ ෆෙට්ටේ කොළුගා මුමිනුන්ගේ තක්වා වරින්ගේ සිෆත බයාන් කරවම الله سبحانه وتعالى وحي كروني الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إبام هناك غيبا إيما وادي نما دقائم كرا ومما رزقناهم ينفقون أدي إبام هنا تيمان إله دوا فوا رزق هيدا كرامي هنا إنكم ألغون من مسلم أخونا أختنا التكا هيدا كرانه بجه ألغون من هيدا كرا فاسا يكون لبه رزق أنجا نوانك ألغون من دنا جه أدي كيتو إكامو غسابون ألغون من إترواني نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرا فني ما نقصت صدقة من مال صدقة دينهم سبب مدى أنن وانه هذا مي ألقون من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألقون من الدوا فوا وعده إنكم ألقون من دننزهم هذا كرا رفيع فاسا كمي قلقن دانة تنوكم مي ألقون من الليبين تسكن دنيا غاوي سيغ سبب فادا قران هذه هم يقين آخرتك ألقون من الليبين ثوابا درما هذه ماغينا وگنوه එහෙන්කම මිකන් දන්නහාලු මිකමුගා කුරියරා දා බෙක්කමුගා වාම්වි මිෆද හේකන් කමුගා එබ්බේ කණෙබ්බේකා වාද කුරා බෙක්කමුගා වාම්වි අනෙබ්බා මිහුන්නවර කුරියරා දාන් ගදාලා මසකෙක් කුරම්වි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කුරා ෆනි فاستبقوا الخيرات تبعهم هيوكن كمغا ابbe kanebeka wada kurashe enkam mi algon me muslimun ebbe kanebeka wada kuram mi kamaki duay ke algon men emmena ki Allah subhanahu wa taala ge magga
هيدا كرا بكمغا لبون ادي اكمغا ابي كنبك وعد كرون توفيق الغن من دبون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.